Khotso. Ai fube wena. Ai fube wena. Fube kankena. Fube kantane. Fube kwana. Kwana le kwana. Fube mona. Dithute mona. Maseru mona. I do my tempest. I do my tempest. Kialiwa tadi mtasi wa meta pili. Kialiwa tadi mula studio wadibuka. Kaluna haki isema rime ho komite kholo ya phethaso ya Basotho Action Party. Ki isema dume ho komite kholo ya mafumahadi. Ho komite e kholo ya batjha. Ki isema dume ho di komite sohle tsa mabatwa a masiru se re epetseng mokete wa kajeno. Ka mokgokgetheileng ke lebohe komiti eo re le mobung wa yona, komiti ya dithuteng. Ke hlomphe haholo komiti ya ditlhophiso e eteletsweng pele ke modulasetulo wa Dibuka e leng yana e re ritelletseng mosebetsi ona o motle. Ke hlomphile le ho leboha ho bona bathehi ba Basotho Action Party, the veteran comrades le comrade Nkhasi ba teng ka hare ho rona mona. Ke hlomphe veteran ya BAP Mahalia Jackson. Haga ba fo se ho ba mo BAP e leng hona teng. Ke le hlomphe dibini tsa BAP lona batjha ba tswa mabatweng a fapaneng ba entseng boithabiso moketeng ona wa rona le lona ma BAP a Khabane. Ha ke qale mona pele ke lebohele comrade Matsholo Monaheng ya etseditseng tlotla e kgolo. Ke bana le basadi ba habo ba sebetsang le bona diphatlalatsong, mme ba etsa jwalo ba bile ba kwala kgwedi ya mosadi ya Moafrika. Ka o lebohela mme. O na le boeletsi bo ke bo fumane mohla ka morao ka mona bo re ke se ke be ka tlase thaleng mona ke boetse ka tiba ena. Ke itse ke tla botsa pele ho CEC hore na ha e ntshwanele ka mmata. Nna ke tseba ho thempa ha e phetle meno. Ke utlwa e ntshwanetse ebile ndutse ya monate. Ke ha le wa thuti. Ke rata hore ke amohele lebitsong la rona ba BAP. Banna le basadi bao le ba boneng ba ema mona ka mabatwa ho fapana ba itahlela ka setotswana mmele le moya ka hare ho Basotho Action Party ya nako kumwantwana. Kana mehela banna le basadi ba bo rona moho ga him Basotho Action Party. It's a tutai se isitelele ka pele haufiane tantang e tla be gangwa ke lebele. Mabatwa ba moeleng ka mofuthu ba sebediseng ho ha BAP e seng ho hong. Kaofela re ha he mokgaona wa rona wa diketso le bophethahatsi molemong wa Basotho. Ke rata hore ke lebohele banna le basadi ba ne ba ileng ba ema mona ba fuwa
mangolo a bona asa thupelo le tataiso ya Matala School tutlile mo profeta ka mo gana a e fa bitšele tšhage ke Matala School of Experience. Bomme le botate ha re hopotseng hore ha re ne re ya dikgethong tsa 2022 mohong wa lona BAT le tla hopola re ne re itse e le ho kwetlisa Basotho re ba itshakela hobane moruo o etswa ka matsoho e se o dula ditafoleng ka tlung. Re ne re itse rona ha Basotho ba re kgetha re tlotla ya diloiki Lesotho lena kaofela ditereke e be le loiki ya Maseru, loiki ya Teyane, loiki ya Berea, ya Bothabothe ya Mokgotlong ya Qacha, ya Thabatseka, ya Mahalosuku le Mafiteng. Itse ha Basotho ba kgahlwa ke nona e feta e hlotsa. Ba kgetha ho hong. Ya ba rona re le Basotho Action Party re tla nne re tswele pele ho batalatsa mabala ho kwetlisa Basotho ka leano la rona la boitjaro. Re kwetlisitse ditereke tse robong ho tsena tse 10 boitjaro. Mme Matala School of Excellence ke karolo ya ho batalatsa mabala ka ho fa Basotho di talenta tsa hore ba tseba hore ba itshakele hobane moruo ke ntho e tswang ka matsoho e se ya ho bua sekgwa ditafoleng ka diofising. Ka tsela e jwalo ke rata hore ke lebohele banna le basadi bana ba habo rona. Ke lebohele botsamaisi ba Matala School of Excellence le lebatwane Amadmabe re wetswe ke leru le letsho ona mo hlohong ya botsamaisi ba Matala bekeng ena. Ke rata hore re ke re thole motsotso fela re iseng lekunutu la rona dithapello tsa mofu eo re bileng le yena mo ha Matala nako ya fela ya motsotso ha re ke re kobeng dihlooho. Ke a leboha. Ke qetella taba ena ka hore ke re ho le ho boneng mona e sale dinyane diholo di sa tla. Ha re bua tjena batjha ba sentse ba kwetlisa Matala School of Excellence ke palo ya 85. Mme e tswa mabatoweng a mmalwa a haufinyane le lebatwa la Matala. Matala ke mohlala wa moo Basotho Action Party e yang teng le setjhaba sena sa Moshweshwe. Re a le leboha Matala. Tshwarang jwalo thabe le marumo di tie ka matsohong re haheng Basotho re haheng BAP. Bemaga ha ke kena ditabeng tsa ka tsa letsatsi Lesotho le wetswe ke sewa sa mefuta e mmedi. Ka sehlohong ke ho putlama ha mesebetsi ka hare ho naha ena. Ditaba tse ntse di etsahala lefatsheng ka moka di boetse di beile naha ena maqaqabetsing a tshosang ao re ne re sentse re sesa ka hare ho ona.
Mane America ila kgetha monna a bitswang ka hore ke Donald Trump. Asa fitla fela o re ba ketse mathata mona Lesotho. Vitaba ena ipontsha ho Basotho ba lahlehetsweng ke mesebetsi ka baka la dipeto tsa hae. Programe ena e bitswa ka hore ke President Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR. E kwetswe Lesotho mona mme ke Basotho ba 1,500 ba lahlehetsweng ke mesebetsi. Sena se etsahala difeme di sentse di kwala mona Lesotho ho tloha ka 2022 difeme tse latelang tse ding di kwetse tse ding di fokoditse mesebetsi mme Basotho ba dutse ka malapeng ba sena seo ba se jang le bana. Feme tse latelang Glory International, Nian Hinsing International, C&Y Garments, Lesotho Precious Garments, Maseru Textile, TZICC Clothing, ke tse di tsa difeme tse kwetseng mme tse nyaotseng Basotho mesebetsi. Ha Donald Trump a tlana haena ka khafa e bitswang ka hore ke tariff ya 15%. Hona le tshabo ya hore Basotho ba ba dikete tse 12 le bona ba tlo tla lahlehelwa ke mesebetsi. Empa ho feta mona re bona le megafo le yona e nyaola Basotho. Mogafo wa Mothae Diamond Mine o nyaotse Basotho ba 400. Le Tem Mine le yona e fokoditse basebetsi ba 300. Dithobong le yona e fokoditse kapa ho nyaola Basotho ba 550. Ditaba tsena di etsahala beng baka ha dikgakanyo tsa mmuso di re ke Basotho ba 1,995,000 ba batjha ba senang mesebetsi. Taba ena re bone ha o no mengwa batjha hore ba tlo ta iketela kgiro ya sesole ha di kgethe tsa batjha di fihla ditsing tseo ne ho tlo tla etswa kgethelo ho tsona ba tseka fela mesebetsi e 500. Mokgatlo wa dipatlisiso wa Afrobarometer o re ke diperesente tse 29 a Basotho ba senang mesebetsi. Taba ena e tlhoka mesebetsi ke sesosa se seholo sa bofuma ka hare ho naha ena ya Lesotho. Ho
boithuto bo entswe hore dipakeng sa 2017 Basotho ba ne makgwabala ba itsosa makgware, those who were living below the breadline, in a 49%. Empa ka 2024 palo ena e nyolletse ho 57%. Ho bolela hore boholo ba Basotho bo robala boitsosa. Taba tsena bepaka di etsahala pusong eo lebitso la yona ho thweng ke Revolution for Prosperity. Ba re ke diphetho tse kgolo tse tlisang kgoka le nalana ka hare ho naha ya Lesotho. Empa jwale ka 2024 bana di dilemo tse pedi ba busa, palo ya bofuma e nyolohetse ho 57% ya Basotho. Ha re na pelaelo hore revolution ya prosperity ya borui le yona e tlameha e eketseile bakeng sa ba fokola. Hobane boithuto bore ka go hanwa ka hare ho Basotho e beha Lesotho number 8 lefatsheng ka kgea e phelang dipakeng tsa ba kgokang le ba lapileng. Ka tsela e jwalo revolution e teng mona Lesotho ke aba simba kae ba hafang ka nkatana ha setjhaba sona se ntse se tetebela ka hare ho bodiba ba bofuma. Bemaka Basotho Action Party ka leano la yona la boitjaro re ne re tseba hantle hobe re ka lwantsha bofuma le tlhoko ka hare ho setjhaba sena sa Moshweshwe ka hore Basotho ba tseba hore ba iketsetse Modimo o ba file dihlodilweng tsa mefutafuta, o ba file matsoho, ba file dikelello. E ne le kgopolo ya rona bile ntse le kgopolo le meme ya rona ho Basotho hore ka boitjaro ba ka tseba hore ba iketsetse di-cottage industries, ba itlhaisetse, ba etse dikgwebo tsa bona. Mme di-cottage industries tseno ha o no ho na le mmuso o nang le leano, di ne di ka tsa hola tsa tseba hore di tlo tla kena ho di-factory shells tsena tseo difeme tsa melata di ntseng di kwala di di siya, e le hore e be re etsa di-industry tsa boiketsetso tsa boitlhahisetso ka hare ho naha ena ho lwantsha bofuma le tlhokahalo ya mesebetsi. Batjha ke bana ba bang ke bana ba ho ntseng ka ba kwetlisa. Leano la BAP e ne le hore batjha bana ba kwetlisitsweng ho tshwara ka matsoho ho tloha dikolong tse kang bo Lerotho di-Polytechnic, bo Lelwaleng, bo TSL, e sita le tsona tsena tsa bo Loiki le bo Matala School of Excellence. Ba tshwanela hore e be ba thehelwa dikoporasi. Mesebetsi ena e hlokang ho tshwara ka matsoho ya ho etsa ditsela tsa metseng, ho kenya metsi ka hare ho metse, ho kenya metlakase. E se ka ba mesebetsi e fuwang bo raditenda bana ba corrupt, e be e fuwa dikoporasi tsa batjha ba kwetlisitsweng ba tsebe ho iphedisa. BAP maanong a yona
ere o ke ba tseba hore o lwantshe tlhokahalo ya mesebetsi le bofuma ho ya ho ile ha o sa etse phetoho e kgolo thutong ena eo e sale ge apolelwa ke makgowa hona re itse ho tshwanetse hore ho kwetliswe di-artisan empa dikolong tsa boemong bo phahameng 60% e hlahiswang ke dikolo tseno e be mangolong a science, technology, engineering, mathematics, computer science, commerce and agriculture. Hobane ke hona mo mesebetsi lefatshe ka moka e hlahang hona teng ho thusang hona o tso rupela bana ba Basotho ho lahlela kgafa tsa Basotho ho hlahisa batjha bana le mangolo a kekeng a tseba ho ba thusa hore ba hahe bokamoso ba bona hobane e le mangolo a fitweng ke dinako tseo re phelang ho tsona hona jwale. Taba e nngwe ke ena be baka ha ga tlokotsi tsena tsa tlhokahalo ya mesebetsi dikgethi tsa Basotho di tsheletse ka mose ho moho kare di lo ipatlela tsa boiphediso kaye ba fetohile dinonyana ba lelekisa nyene motshehare le bosiu ba hlokisa botsitso ba sotlwa ba nkela dithepa tsa bona ba kwallwa bo lindela ba tebelwa le ditsing tsa kokelo. Basotho Action Party e se e tekile ka parlamenteng tsitsinyo eo re dumelang hore e tla qoqwa hona matsatsing ana eo ho yona re reng ka lebaka la moo re leng hona teng re le phiyo ka hare ho Afrika Borwa re tshwanetse hore ebe kgale re ne re lokise taba tsa dikamano le tshebedisano mmoho le Afrika Borwa molemong wa hore Basotho ba phele. Tsitsinyo ya rona e re etse ditokiso tsa hore Mosotho a se ka tshela meeding ka passport ho be le ntho e bitswang ka hore ke free movement. Empa free movement ha ya lekana ha ba itla ka ha o tshiletse ka ntane be o ntsolelekisha ho di ha ona ditukelo tsa ho kena dikolo ha ona ditukelo tsa go ka fumana ditlhare ditsing tsa koke ka tsela e jwalo re le tsona tseno ne tshwanetse ho be karolo ya package ya tshebedisano mmoho dipakeng tsa rona le Afrika Borwa. Ha ya lekana le yona eno haiba Mosotho naheng eno re tsebang hore ebile it is our ancestral land. Ebe o ntse a tingwa tokelo hore a fumane mosebetsi a tingwa tokelo hore a vote naheng e jwalo. Mme tsitsing ya rona e akaretsa ditaba tsena kaofela ke re dilemo di 30 Afrika Borwa e busha ke batho ba baso e ne tshwanetse hore ebe ha ona le mebuso e nang le kutlwelo bohloko ho Basotho e nang le tjhebelo pele taba ena kgale e ne e lokiswe molemong wa Basotho ba phelang ka moo. Empa ho feta mona be baka hona le ditjhelete tsa Basotho tse hakanyetswang ho 12 billion sentse di tshwere ka mane ha beng ba tsona ba khutletse hae mona ba tlo tla shwa ba bolawa ke lefuba ba bolawa ke lefu
la bo Silicosis le tse ding tse jwalo. Basotho Action Party e se e sebetsa le mokgatlo wa banna le basadi ba ile ba sebetsa morafong mo bitswang ka hore ke Itsekeng Basotho. Me haufinyane re tla kenya tshitshinyo ka parlamenteng eo reng ke re boikarabello ba naha ena ho sekela ditshwanelo tseno tsa Basotho hore di tle hae ba tseba ho tla phela. Sewa sa bobedi memaka bobodu pusong ena ke lelomolo. Ditaba tseo re ileng ra di beha ka pele ho parlamente ba lonya ba kgopo ba re re a ipatla ka yeno lena di senolehile mane le Public Accounts Committee. Di poaneng jwalo ka bokamorao ba pudi ya Seiboko le hona. Matsatsing ana ba ne ba re ra ipatla ha o thulanya sefahlao le bona o bona ba fiela fatshe ke dihlong. Ke a le hopotsa Basotho hore ke haufinyana mona ha Tonakgolo a phatlalatsa hore ba ile ba tlameha hore ba ntshe tjhelete e kalo ka 22 million hore ba patala World Bank ka baka la tjhelete e utswitsweng mane Habelo. E ne le ntho tseo ke neng ke di ile ka di bua tse. O so ka inahanela Mosotho hore 22 million eno e ka be ya gabetse hakakang thekong ya motlakase ona o tuku ka mokgwa o tshosang. Ha bana ba rona ba ntsha 22 million ho pata sekoti sa bobodu Botswana e ne e ntsha tjhelete mokotleng wa setjhaba e theola theko ya motlakase ka 30%. Mona Lesotho mafutsana maqheku bo mma rona le bo ntata rona ba nang le monyetla wa ho fumana motlakase ditjheletenyana tsa bona kaofela tsa dipenshene di fella motlakaseng. Mme taba ena e tswallwa ke taba ya bobodu. Mokgatlo wa Afrobarometer o re ke palo e etsang 58% ya Basotho e dumelang hore mmuso ona o corrupt. 58% ya Basotho e dumela hore mmuso ona kwa dibodu. E mong wa Basotho o e beha ka mokgwa bo pheteke marangrang mona. O re itse ha Basotho ba tinwe ke bobodu aba ba ikeletsa hore ba kgethe majalefa a dibodu ba be ka pusong. Ka mantswe a mang ba ruileng ka ho kgaketswa ke ba politiki ba bodileng ba
ikgethela hore ntwena ya ho nna o tso jeswa ka kgaba yo senyetsa nako ba lahlela melomo ka sekotlolong ya ba ja jalo ka dikolobe. Bemaga dinako di fetohile, lefatshe ntwani o no motho ke foreign aid e mona yo ba ba mageng ge ne re ntse ka re lekkaleka ka ba shebe ha qeta re leketse mohlodi yo wa tima matsatsing ana o re phelang mo le mohlodi o fepelang Lesotho o moholo wa Southern African Customs Union ba heleletsang bare nakong ya dilemo tse 5 Afrika Borwa ka baka la mathata a yona le dithasello tsa yona e tlabe o kwetse yona mohlodi ntwena e re ho rona hele Basotho hela nako ya mphemphe e feletswe ke dinako bembaka mme re tla lokisa taba ena ka hore re kgethe pusong banna le basadi ba hlwekileng bo Mr. Clean le bo Miss Clean. Re tshwanetse hore re kgethe banna le basadi ba tla lwantsha nthwena ya bobodu ba sa e rwese merutlhana ya mekga ya dipolotiki mona bo re teng re a tseba tlasa puso ena lekgotla lane la twantsho ya bobodu ha le atamela setho se bodileng e ntse ditho tse bodileng di ngata ka hara party eno ho thwe eno motho e heleng kwa ba borona hela bepaka bobodu ha se motswalle wa setjhaba bobodu o futsanaisa setjhaba o tshwanetse o re bolwantshe ka nnete le ka tio ke rata ke bue ka e nngwe ke ena e nngwe ya dineo tseo modimo a di fileng dinaha tsa Afrika kore ha ona continent e fetang ena ka matlotlo e ka ka modimo ha na etsa lefatshe o ile a qala Afrika mona a ya mafatsheng a ne a mangasa a kgathetse a re ke tla ba fa hanyane dipolotiki tsa Afrika di a fetoha dinaha tsa Afrika tseo e sale e le dihlahiswa tsa matlotlo a bohlokwa a neng a romelwa dinaheng tse ding hore a o ntlafatsa meruo ya dinaha tseno ha Afrika e sala e futsanehile di a fetoha beng baka ke le fa mehlala fela dinaha di etsa diqeto tsa hore ha ho sana matlotlo a tsona a tla tswa ka hare ho medi ya tsona a sa seyetswa ka hare ho dinaha tseno hore a thele ditjhaba tsa teng mesebetsi mohlala le ja di chocolate mona tse hlahang Switzerland naha e kgolo e hlahisang dinawa tsa kofi tse tsa di chocolate Uganda e se ntse qeto ya hore ha ho sana dikgobe tsa kofi tse tla tswa ka go naha eno no di sa senyetswa ka hare ho Uganda ho ithele Uganda mesebetsi ka naha ya
Ghana eo mehleng ya dikoloni ne bile bitsa Gold Coast hobane ke moo Gauteng e hlahang ka boholo naheng ena Afrika. Le yona e entse qeto ya hore Gauteng ya Ghana e se e tla senyetswa ka hare ho naha ya Ghana. E thehele makana mesebetsi. Mme 20% ya yona e rekisetswe Central Bank of Ghana. E dule mono Ghana e tsebe hore e tshehetse tjhelete ya Ghana. Naha ya Niger e hlahisa sehlahiswa sa bohlokwa haholo seo le di sebedisang difono mona se difofane le kae ya uranium. Le yona e se itse uranium ya yona e sebediswa ka hare e tla sebetsa ho thela setjhaba sa Niger mesebetsi. Le haufinyane le rona mona Namibia e qeta ho etsa qeto ya hore sehlahiswa sa bohlokwa se bitswang ka hore ke lithium le yona e tla senyetswa ka hare ho Namibia ho thela Namibia mesebetsi. Ha bolona ho jwang? Ha bolona ho jwang Basotho? E renke le sebele. Ha le bona merafo ena ya taimane. Le tsebe hore taimane ya Lesotho mona le ha e sengata. Fela ho thwe ka quality ke number 1 lefatsheng. Lefatsheng taimane ya Lesotho ke number 1 ka quality. Ke number 7 ka tlhahiso empa ka quality ke number 1. Jale bona na ho etsahalang ke melata ena e tlota bulang di mine mona ha e kenya thipa ya yona ka hagolo sethuka mona ha e patale ntho e bitswang ka hore ke VAT khafa ena yeo wena mme wa motsetsi le ha o reka le leiri la ngwana we patalang ha e kena mono meding ha ba patale khafa be ga merafi ha taimane eno iswa jale ya matjhabeng ba ba ile rekisa teng ho nkuwa mokotleng wa lona wa khafa ba buseletswa tjhelete ka 2022 Parliament ya lona ila fitisa molao o bitswang ka hore ke VAT Amendment Act. Ene nyeke bo mogami ka fo le etse kgetho ya hore na le patala VAT ka pataimane e hlatsuwa mona Lesotho re thela be Lesotho mesebetsi beneficiation. Molao o fitile matlong a mabedi a Parliamente ya ba makgowa a neng a tsamaya ka di-briefcase ya le ka ho bribe Parliamente ba kgetha hore re ka ba mpagathe ya party e tlo tla etsa hore molao ona o ska ba kena tshebetsong. Party e jwalo e ile a thewa mane Dubai le Cape Town mme ke yona e le busang ka kedelena. Molao o shile hlahla le bajwa matlotlo a naha ena a itjellwa fela dinaheng tse ding ho kgwisa ditjhaba tsa teng. Basotho ke bana re se re itse 57% ya bona ba hwabala ba itsosa ke tlala fela modimo a file naha ena ditaimane hara tse ding. Kilo etsa tsitsing ya hore molao ona o tsohe o kene tshebetsong. E nngwe ke ratang ho bua ka yona
ke letsetsa mehlala fela Basotho naha ena moshweshwe e tletse ntho e bitswang ka hore ke kgunwane ba bangata ba e tseba ka hore ke moroboi rose hip o tla fumana bomma rona ba ntse ba e tsoma magalle mona jalo ka matsa ba e rwalla e ba ilo rekwa ke difeme tse romelang dinaheng tsa Europe. Litara difeme tsena di reka ka maluti a 50 kapo ka 100 batho ba e rekile haholo. Feme e nngwe ya Europe e re ke basadi ba ka etsang dikete tse 4 Lesotho ba ntseng ba tsoma kgunwane magaleng a dinaha a naha kaofela wa bona ke mafutsanyana futse nteno lo sola ya sola fela bona ha o fihla mane naheng ya Jeremane o fihla naheng ya France kgunwane e tswang Lesotho mona e etsa meka le mehlolo menepe ya makgwa e phekolwa ka oli e tswang kgunwaneng ya Lesotho Mosadi o teng mane France kai ho tlotwe o hlaetse Lesotho mona neng o tlo hlaetse France na ke sa tseba hore na mo hlaetseng teng ka ke mong wa ba wi hadi le fase mona multi-billionaire ka di oli tse thotwang kgunwaneng e tswang Lesotho o entse feme e bitswang Rosori by Meyer anti-aging skincare company ke engwe ya di-company tse ruileng ka mokgwa o kgethile ebe baka le kitse lefatshe le fetwile sa bo moshimane ha di juru VAT tsepisa hore e tla etsa melao e thibelang hore dihlwedilweng tsa bohlokwa ka hare ho naha ena di ska nna tsa tshelamedi di sa thehela mesebetsi Basotho mesebetsi le ho buisa moruo wa naha ena ke ka hona ha re ntse re bua ka bo boitjaro re tsona dikgunwane tseno ka hare ho mekgatlo e re seng re ikwetlisitse ya boitjaro ho na le ba sentse ba etsa meriana le dioli tsa bohlokwa ka kgunwane eno re tshwanetse re be ka ba bulela di-factory mona jale re tseba ho romella meriana ka ntle le dioli e seng re be re romella kgunwane ya rona e sa tswela Basotho molemo ke ha ba qete he Basotho re a le hlokomedisa mohatelli ha boetla ha botle botidinya dithomo hore ka le bonang re atla ha ke re le hopotseng hore ke kae hona maseru mona ha moradi wa Ntshomadiela a re monna hae o mo gomme hore a bolelle Basotho hore bona ba tlotla tsitsinya metheo ya democracy mere bone metheo ha e tsitsinywa tsatsi le tjhabile
haufinyane mona ba tabotse molao wa rona wa motheo setshabelo tshireletso ya rona ka ho etsa kasete ya bolotsana e tswang dipallo tsa molao wa motheo ba matha ka yona ho ya mataka ska kwana ho a kgodisa baetapele hore ba ntse ba etsa letho ka tlhopho botjha. Re re ila ga leka ho ba thiba ka moo ka parlamenteng e pa jwale ka ha le tseba ho vouta ka di caucus batho ba vouta jwalo ka dinku di tshela mmila di sa re koloi ke o mo e tlang le teng. Ba ile ba fitisa molao ono o hlotsa hobane fela moetapele wa bona dilemo di pedi jwale a ntsa ya sata ke manene ho sena ntho ya ka repotang ka kgatelopele ka tlhopho botjha. Mme ba ile ka kasete ya bolotsa ba thetsa baetapele. BAP e sebetsa le mekgatlo e ilo thibela nthwena lekgotleng la molao wa motheo hobane constitution ke tshireletso ya Basotho le ditokelo tsa bona e ka hodimo. Nyewe e jwalo e tla kena pele ho dibeke tse tharo di fela e se e le teng ka makgotleng. E renkele fe matshwao a hore puso ena e re lebisa mohohlong wa bohatelli. Ke puso ena yeo ha e fihla Madagascar manene e re Lesotho ho kana kgotso le botsitso. Re ileng ra utlwa ha ditsi tsa tshireletso di le parlamente ha ena tokelo ya ho etsa tse ding tsa ditokelo tse ngosweng ka hare ho molao wa motheo ya ho fetisa tshitshinyo ya ho hloka tshepo ho mmuso. Mafapha a tshireletso a laela parlamente a ona ka bona theuweng ka molao wa parlamente. Re a tseba hoba ho no ho tshwantse ho na le morero wa hore haeba tshitshinyo ya mofuta o jwalo e ka feta, mafapha wa tshireletso a tla a nke puso ka mahahapa hore kgutlisetsa moholokohlong wa bohatelli ona haena e kileng ya ba ona ka bo di 1980s. Bimaka ke pusong yona ena yeo tshepo dipholo a kwalletseng tjhankaneng mane a ka toso ya treason a bile a hanelwa ka beili. Ha re na le kgang ha molao o sebetsa ho motho e mong le e mong empa wa Lesotho mona tlasa puso ya RFP o na le mahlo. Ba qosiwa ba treason ba bang ba ka kabinete ba ba ke ba eletsi ba baholo ba mmuso ona. Ke ba hlomphehi ba salutwa fela ba qosiwe ka treason. Tshepo dipholo ena o ntse a bola ka manene ka tokonko. Masole bo ka modi ba qosiwa le ba bang ba ditho tsa kabinete bona ba ka mane ka tronkong ba bang ba sa dutwa ka ntle ka. Ke tuka ya mofuta o feng yona ena? Ke puso nyana ena mo kamedi wa botjhotjhisi ba naha DPP a behelwang ka thoko ho bile ho foswe le molao hobane hana ho nyahlatsa dinyewe tsa treason kgahlanong le ba bang ba babusi.
ke pusong ena mo monamodi ombudsman a amuang tshireletso hobane dipatlisisong tsa hae a fumane hore sesole se entse ditolo tsa molao tsa tlatlapo ho karolo tse ding tsa Basotho. Ke pusong ena mo Director General Molaodi wa setsi sa phuputsa bomenemene le bobodu DCO a tebetseng hobane a ile a bolela ho botlotsa ka ba bang ba batona ka baka la bobodu. Ke pusong ena mo le baruti bo moruti Makgatsiane ba otlile mohokare ka peta ba ba le ya bohale bo tlang. Ke pusong ena mo Basotho ba se ba hanela hore ba ka etsa mekoloko ya pontsho ya boipelaetso ho the ba kope ho motho ba ilo mmontsha ho ntse etsa dotsi. Ke pusong ena mo ba hlanka ofising ya Tonakgolo ba reng kha marena le makhanselara hana tokela ho ka kopanya sefahla sa bona le Tonakgolo e tsene le bo mang bona. Kale ka moka hore ho thetse Sadake ka lefura la ntja ho khutlwa Madagascar ka ho tontontsha ka pele ho dihloho tsa dinaha ka sete ya bolotsana ho mengwa Basotho hore ba tlo ketekela hore khotso le botsitso tse renang Lesotho mona di thiba lesedi. Ebaga Basotho ha se diphoqo tse thetswang ka nama. Ba tseba hantle ho betla sa puso ena ditokelo tsa bona tse kwallang molaong wa motheo di ntse di honywa hanyane ka hanyane letsatsi le letsatsi. Ka tsela e jwalo re ipiletsa ho mekga ya dipolotiki, ho mekgatlo ya setjhaba ya ikemetseng, ho marena, ho dikereke esita le Basotho bohle ba boithatelo bo botle hore he thibang di ya ka molekeng wa tshimo. Bohatelli ke bo mo botlang le teng, mme mo du le teng bohatelli bo hloma jwalo ka ha e ka bo nesetswa ke pula ya lehwetla. Ho hlokahala hore ho etse a broad front ya Basotho ba dumelang ho pusha molao le democracy hore ba thibele ntho ena babusi bana ba ka eno ba ska ba atleha mererong ena ya bona e sa kapellwang. Ha ke qetele ma-VIP a Khabane ka hore ke le lebohe motlatsi a moetapele o se a le lebohile, ke le lebohe ka mmoka ona wa pele o le bang le ona e sa le re kgutla dikgethong ne o atlehileng haholo. Etsa tjena ke hobane di se di khaneuwe ha o sa na nako ya phomolo ya senang se ka tjama ya telemme a telle motella ruri ha lo khutela mabatweng etsa nthwane e le ka dilembeng e fetileng ebe molipe ho bua le Basotho ke ha him BAP ke pholoho ya Basotho. Ele lebile membaka
Modimo ha le tshireletse le fihle malapeng a lona le bolokehile ka moso le etse mesebetsi eo le ikabetseng yona le etse le mosebetsi wa ho hodisa Basotho Action Party. Mafube khotso ai fube wena fube kantena fube kantana fube kwana le kwana. I do me tempest. I hold a BAP high hole. I hold a BAP high hole. And now Kukumwantwa.